Ni atwarithia boda boda kuma iturine itiganite cia kaunti ya Kirinyaga kuria megucemanitie niguo guthundura ngwataniro yao iria ikumahotithia kunyitana na kwiyaka kimuturire-ini o undu umwe na guteithiriria honge cia ugitiri hari kuukia ciiko cia uici. Mieri iri mihituku niguo gikundi kia Nyanake gikire mukana kia Wicame kiayumiririe mwena wa Kutus na kwambiriria kwagagia muingi, na County Commissioner wa kaunti ya Kirinyaga Jim Joka agiathana atwarithia boda boda mathundure ciama ciao niguo kumahotithia gukurana ekinaĩ. Uko Kutus kurari na thina wana kemaria twa Wicame na ria twacokaniria andu mabikibiki twikora front mago stream na insecurity anakacu ni morire na ara twabotire kunyita tukinyita amo makoragwa borithi ara morire makoragwa tumeigire ritho nginya riu matemba macoka kuringana na atwarithia ya boda boda kuma riria mathundurire sako ciao ciiko cia wikinaĩ ni icokete thi amu ni marahota gukurana aria marathararia thayu wa muingi. Icio ya gukora tucokaniriire oguo ni gakoragwa na impact muno kwigie maundu megi security tondu mundu angeka uru igwe andu mandu thini mekumwethaga mundu ekaga undu wa mbere ekaga ni akabaria thimu na akathama kwao ungeka ka uru na tukugwate tutiuragaga kana tugeka uru tutwaraga mundu borithi kana tugakuba discipline riu icio ya bonda bonda tucokanirio ogu ni ukoragwa na security njega. Oho ni matacukite ikinya ringi kuria mararuta mbeca iria maraiga gikundi-ini kiao mubango-ini wa gwikuria o ene. Munya sako eno kana matanya mitu tondu tokubingura tutwabingura sako ni tubangite uria tukwambiriria na uria tukuthie nginya sako eno tukure kana ona tukwe na apartment ona ria mundu akuma wira wa bonda bonda ugage atiri ndari kwa bonda bonda ni twari na sako ndiaga macia ciayo muthika nyonaga dividend o mwaka aingi atwarithia ya nduthi ni wira mandikitwo na riu marauga guthondekwo gwa sako eno ni gukumahotithia gukomba mbeca na magure nduthi ciao. Gutithika na njira nene muno tendo no mbei icio no tukombage na tugakorwo no turabota guciciarithia ni na rate nene muno. Guthondekwo gwa gikundi giki ni gukumahotithia kuoya ngombo wabici-ini ya murugamiri wa atumia makonjorithia na magacoka kuriha o kahora riu makiuria aruna o guthondeka ikundi ta ici. Na nimeona mmefika hapo, mmefanya sawa sawa mpaka mmefika wapi? Uwezo Fund itawapea pesa, I can assure you because I'm a patron. Ona moyo mena yali andumangi sugu moyo buko emene tatu kwanja. Andumangi sugu moyo na gisugu ineto guku. Andumamo ya moyo iretwe oguku ke arao. Musoke moyo kinyakiri nyaza turamurete ko. Guka hamwe kwa atwarithia boda boda kaunti-ini ya Kirinyaga gugukorwo gukinyita itemi rinene hari kugacirithia ugitiri o undu umwe na gwikuria o ene kimuturire-ini kuria riu mambiriirie sako iria marikoragwo makiruta mbeca na kwambiria tabarira ciao cia uthii wa na mbere. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kierie.